mislim da je promjena naziva ulica neizbežna. Ako se pogleda sve do sada što je uradio režim na Kosovu, mislim da je promjena naziva ulica jedan očekivan i neizbežan budući korak i zaista verujem da će sve ulice sa bilo kakvom nacionalnom tematikom, srpskom nacionalnom tematikom, sve ulice čiji nazivi ukazuju na srpski identitet Kosova i Metohije, da će njihov naziv biti promenjen. Praktično sve ulice koje imaju nazive vezane za ličnosti ili datume iz srpske istorije, iz istorije prostora Kosova i Metohije, koji se vezuju za neke događaje koji su vezani za istoriju Srba. Ako pogledamo da su uklonjene srpske zastave, da su precrtani svi grafiti koji imaju bilo kakvu srpsku nacionalnu tematiku, čak i ako se ona uslovno tako shvati, mislim da je menjanje naziva ulica jedan vrlo očekivan i u ovom trenutku po svoj prilici neizbežan korak.